Luke chapter 8 verse 1 to 3. Hallelujah. Incwadi ngelivangeli kubhalwa kuLuka chapter 8 sitawufunda ku verse 1 kuya ku 3. Ngaphansi kwesihloko lesithi bafati bahamba naJesu. Emva kwesikhathi Jesu wahamba watsabula emadolobha nemadolobhana ashumayela ivangeli ngembuso waNkulunkulu. Bafundi bakhe labalishumi nababili babehamba naye kanye nalabanye bafati lababephiliswe emadimonini nasetifeni. Maria waseMagdala labe kukhishwe kuye emadimoni labesikhombisa. Joana umkakhuza indvuna yesigodlo saHerodi naSusana nalabanye labanyenti bafati naSuzana nalabanye labanyenti bafati lababekhona Jesu lababekhona Jesu nebafundzi bakhe they ministered to Jesus. They ministered to Jesus. How? Ngekuthi yena Jesu sithu sakhe uqala nje bebabuka la shoda ngakho ikakhulukazi kudla timphahla nekuthi utawulalaphi ugezile yini uyifakile perfume. That was their job. But lithi leli la uNkulunkulu bebabeka lokho ngekubonga ngekuthi bayamkhonda ngalokho lebetwelendile kubo wabaguqula emikhileni yabo lebebatiwa ngayo. So indlela lebebamkhonda ngayo kwakuthi one bamlandzele ngalokuphelele. Number two baphinde babuke isidingo sakhe. Thina nawe you must write it down. Indlela lesimkhonda ngayo one wenda inthando yakhe. Number two kulandza abantu labangakafike zingene kungena kulo mbuso bagcine bangenile. We are ministering kanjani ngekuphila impilo that is well pleasing unto God. Number two ngekulifafata lelifi laNkulunkulu. Babemama, that is what the women did. Sawukhuluma njalo abafati tuqhubeka ke mama fundzela. Joana umkakhuza indvuna yesigodlo saHerodi naSuzana nalabanye labanyenti bafati lababekhonda Jesu nebafundzi bakhe ngaloko lababenako. Sithandazele mama. Thembekile babelana kaSipho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thembekile kwenyama yomndeni kaJuda, wethembekile dvala lapha phakathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu lonemusa, siyabonga dvala lapha phakathi. Livi lakho babe likuphila. Thithe uNkulunkulu wethu lonemusa sizindle ngali mihla nemalanga. Siyalemukela babe ngekukholwa namhla kuSipho egameni lika Jesu. Umgcotshwa wakho Nkosi asalabe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Qinise babe wethu lonemusa. Qhubeka babumambulele tambule egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe silemukela ngekukholwa nangekwethemba wena. Siyale ngalo babe namhla kusihlwa. Sikuthathe ngalo uNkulunkulu wethu lonemusa. Siphakamise ngalo Nkosi. Siyale ngalo dwala lapha phakathi egameni lika Jesu. Siyabonga babe wethu lonemusa. Babe siyabonga siyakwethemba egama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lisehla babe wethu lonemusa. Aliwele emhlabathini lovunzile. Siyadivula inhliziyo tethu namhla ebusuku egameni lika Jesu. Sidivulela wena uNkulunkulu wethu lonemusa. Khulumisana babe letimpilo tethu sikulalele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ilana bantu nobazalwane labangibona umpost noma ngedokotela lokho lakhuluma ngabo bagcame bafati. Kubuda lamanye gospels lakhuluma kakhulu ngemfati njengoba enda kuLuka. This very educated man, the doctor by profession, nguye futhi lobekako nekuthi noma sekuyiwa uyabeka na Johana lokho but lokugcamisa kube kukhulu nekuthi labafati bebakuyaphi ngoLuka.
Lamadoda akhona kusuka behamba nabo abafundi bakhe bathi kuthiwa labafati laba bebamsika Jesu ngabo konke lakuzingako bayabala nabafati bese kufaka na Maria wasemagadala. Maria ke ngalokuthi wasemagadala base bakhona lokuthi bahlukanise lapho Maria ngoba abaningi baMaria eBhayibhelini but lona kuthiwa beka wasemagadala lelidolobha esikhathini esiningi nakhona umuntu lo wende lokuthide lokuhle noma lokubi wakubese ubekiswa nokufu kuba lula ukuthi nimkhumbule ngale lidolobha lahlala kulo ngoba la chapter 11 waJohane kuthiwa nakhulunywa ngaLazarus nabosisi wakhe lababili babeka lelidolobha leli bahlala khona nalapha lo Maria wasemagadala kubese uyayibeka lo Luka uthi lona lo le Jesu akhiphe emadimoni lasikhombisa kuye. In other words akuchazwa la ukuthi nguye lo lowaphihlitela lamafutha elinathi ladule kakhulu. But lona nasifunza imibhalo kuthiwa lokukhulu lokwendeka kuye bekane madimoni la ngi7 ngiyacabanga ukuthi nalele kuhamba anokha abantu lebe nalo nami le namnikwa lencwadi ngikhonjiwe ukuthi nawe ubonalo ledimoni lelo kwakulidimoni. Emadimoni asebenza kanje bazalwane. Emadimoni asebenza ngetingilozi letawa nathi letenda ichizini lesizweni leleta uvukela umbuso le lokuze lamhlabeni kube nalekuqala lokuthiwa itreason awuvami ukuphuma kulelo kuba ngizilika jeke lokusho ukuthi lokwendeka lamhlabeni lokunye lokuyingcenye yakhona lokwendeka ekhaya ezulwini ngoba lokuvukela uNkulunkulu sathana anganayithi ingilosi letingcenye lengathi inkudlwana kwenda ukuthi nakajiwe emhlabeni kwathiwa kwakhe sekuphelile sokumele kuphela ukuthi amele ijudgment egameni kaJesu. So nathi fika lethi ingilosi la emhlabeni letafike takwenda teta tingema spirits tafike tangena kubantu ebantwaneni bethu tafike tabatalisa kuthiwa ke nathi batalisa base badala imidondo hiya tikwahlela tebantwana but nakufa lolofako tijoba le because la madimoni phuma le demoni na ufana phuma le demoni uma ngabe ngawungena la ekhaya kuthiwa kunendlozi la ngamasilela it's a demon slow short liphuma ku that's why ekhaya noma kungaba nemthakathi babo wakho makwakho gogo wakho emthakathi akunophela la ekhaya lomthakathi because nalapha gogo ngena gogo la ihlala khona you cannot kill the demon because it is a spiritual being. Egameni kaJesu liqhamuka from the fallen angels. Emadodana akuthiwa Anak babala emanifilimi ayabala those are fallen angels. They are here to stay. And that's why Jesus Bible isitshela ukuthi lo moya ufuna siwukhuthe ngoba sifunze kuye abe ukhuda lo moya. Egameni uhambe kwesikashana so kusho ukuthi impi yethu as long as we live we are going to fight the devil, but we are not going to kill the demons and the devil. Because you cannot kill the devil, because the devil is a spiritual being, just like the angel and God and the angels. So we now see the one who can bulala unsaturu, but nakona kuliposa kwakhe emhlabeni wabona ukuthi seyakubeka ngoba ngiyona lo lana maka Jesu akhuluma athi ngabona Sathane awa njengelasi akasho ukuthi ngabona athi ngabona emadimoni because Sathane nguye lo ngiyena ayinhloko nalo demon that's why ikhulunywa ngaye egameni kaJesu uthi kodwa ngabona ulusuthe kwakhe lokubili akasho usuthe kwemadimoni lokubili lokho ukuthi lapho we are not fighting kakhulu lolokunye nalabantu lesilona besibabona ukuthi the devil uses people to attack us. Ukuba nebantu labakhanga ukuthi inhlobo labahlelekile labakhona abantu labavele eloquent ekhulumeni but now uyamuhana muntu but ngekhuluma ungafika ngithulise nonke la there is a spirit behind
kwakukhona enkosi yami lezulwini makaxoxa sathana kwakukhona amadimoni lebe kwakukhona ingilosi lebe tisebenza nje uhlabela with strange voices lebe tenda ukuthi uNkulunkulu nakujoyinela lekwaya asume eme akhoda ukuthi ungubani ngoba uNkulunkulu na ufuna kumenda akhoda ukuthi ungubani mawufuna kumuntu kanani umuthi kanani IQ yakhe ngene enjumisweni lapho umthayela bayihambela masinyane inzaba yakho egameni kaJesu siyatshela ukuthi lo bephume sevelo emadimoni so indlela lakhombisa ngayo kubonga kwaba kumlandela Jesu aphinde amkhonde ngalo kulashoda la Bible lisela ukuthi kwakunako Suzana umka Khuza bekasesikhundleni esikhulu lokhuza nalo Suzana ninaba phela ngoba noma ngawakhazi but now usungena udinga isikhathi sefuthi nami umfana lebamthandazela this is the family but wavela lobabe lokhuza nami umfana uthi umlethile bafunzi bakho ngathi bamthandazele behluleka that's the family and nasabuya baba ekhaya ubuya nemntwana ngakusele ekhaya Joanna was not there but sekutakhuza utanemntwana uthi kedwa naye ngamsasali babe lokubuya nemntwana phila ngifuna ukubona lo Jesu nafika kanti this family was rich material nazaha sasa ngokuba ukuthi ufuna namhla ugona nabafana kuthiwa they took tents kumbuka ukuthi namhla udla ibhakha nomdlali namhlanje ufloshe juna isuthu hayi namhla sifuna kumthengele emakhamzi hayi namhla sifuna kumfunela la kanokusho but they took tents bebamkhonda why bamkhonda because Jesu ebekhona kwente ama miracles ondle bantu but bekazinga kondlewa naye uyakonda Jesu kwamnayifuna umoto umona kanjani wentsalo yakhe amantombazane bayele hayi umondlile 5,000 nebantu bada but naye solambile kude kwakhe kunye kwendinzalo yakho yiphi lenzalo ukuthi sine nawe siphendule sanze uNkulunkulu that's why nabafuna bomama wakhe nababe wakhe bafike abantu bathi uyile lenyoko bayakufuna uthi naboma kunabo amthatho wethu ngoba abafundi bakhe usikudla kwabone nabo kanzi kunebafati labafike basibona lesikhala leso ukuthi lenkosi yethu in as much as ishumayela yena konke imangaliso phakathi nayo inaso sidingo sekunakwa. That's why move kanina say tinyo tensu tinetsi neti mumusha nemikos but it was an emu eat nana yabela kona stomach. That's why they come in abafati abakina kumsupport material but they pray for him because when I was in Tandas that's why yena wafika kona sakela nabathathu zalibambisa Jesu phela uyasikhombisa lapho sinabeka umuntu aphile enyameni. Makafika la Jesu ivla kulo lithi wafika wathatha simo sekuba inene. Habena lolungelo ukuthi nafika isikhathi sokuthi ayobetheka athipite ingilosi hundreds of thousands if not millions but he didn't do that because bekethele imandate ngela. Kula mzulu lesone. Ngoba sonke besifile bengephambi kwakhe. We were dead spiritual, but now we are alive. Yes, Lord. In the name of Jesus. Ngithanda lokuthi labafati kusho ngisho ethuneni Jesu safile. Nasendothi weJesu. Ngithabela ukuyivela umfana. Uyabona uqala bahamba baya. Nibo these are the same women. Ifunze libla umuntu awufumangani ulumavele balabafati la. Labafati laba they minister to the Lord. Usho safile they minister. Uyena ngalesinye isikhathi uve ngathi Jesu akasekho. Khubela uminister. How do you minister? By keeping the word of God in your heart. Abantu siyafika isikhathi bakuthini ukuthi bathi I'm down. But khubela uminister babe khubela ukhona. Hallelujah. Labafati Jesu uva ugwajiwe bonibeliwe lithi nabantu these are the same women bayakhona ithuneni bathi ngibani okasigiditha lelithi bayakhona kanjani
They had faith in their hearts. They had faith in their, because they ministered to the Lord. Living like in so strongest cards, Namashumaela, any Magadiso, Bebakutata. And they knew what he would have over and let's have to go for a truck. The Bayakona Mafranokes and let's go. Mkes, the chest, they put to forward this in the Loyaki, Situyaka, push up and Situyaka, Shaka, and Situyaka, Mkes, the Shotinyao, one day I think out of one of the that's a Wako, that would do a Wako, Sishon Sina, this is the Sishon Sunim Naga, Siswako, not that one and a minister to her, who ministered in our chest, they would not. Wako, na wako, le swele posi. How do you minister to God? It's not easy, generally. Well, we are not the same, and we don't have the same characters. But Messiah called. Oh, Jesus. This is back on again. But let's get it down the beach. And my thoughts are not saying, we are going to look. Good my God, good lovers, good my God. No one can cast. She told us in there, so was something like in fact. Can't you look to move to Fuka, a son name, Ingosi, there was a band. Imudia mfusa memfatia. Satan wangele mfatia kwamba uwele sone. Na Peter say utakuzutali umsinzisi utakusebuka ngene mfatia. Hayi ngosi. Ubintozi yasola. Umthanzi umfatia wini. Kilo yasola. Ngeke ukutshela na unemanga unebutsotsi. Uphamtha Satan. Satan ngibambe wakho. Engitshela lo mnye mngamshumayela othandana. Hayi, waphela ngishumayela lonke balapha make masibo. Ithi mina uzonemanga ulikholwa ungasho ukuthi Jesu inkosi yakho. Umntwana babo wakhona. Usathana. Hamba ufunda liveli laNkulunkulu mawufunda chapter 8 kwaJohn. Uthi Jesu makhuluma namaJuda. Uthi nine nibe yihlo Satan. Nifute yena nje. So now unemanganyana nje maka. You are not ministering to the Lord, but you are ministering to the devil. And in unless you change. Now, uyanguta lo munye namthembi uthi masile wena vele sihleli lesiyesixhuma kanja uthi masile wena vele inamhlango lethi netheka uthi wena vele awusafuni ngatini bawu singengane la sinzongashiya phansi sinabhiya no sinashiya uthi wayini yakho uthi ngitsamunathi sikhona inkosi we minister unto God. Hallelujah. Hey, wathi ngiyajabula mthena mthandaze ekseni wena ngathi sengakhohlwa wena ngibone ukuthi utaba lusipho lo mngakho singishani makabona ukuthi uthola umfathi asimshaya intanda yini uthola umfathi ngamthuma toti nofoto wakho umfathi mfana wami ubenesi umsizo ukusengile nantakaze sengibone ukuthi uthola umfathi lo takuthumela takwanza nabo mawe yasena uma wathi usebathi tena ulikotala batalithuma awutawuthuma mawe yathi phela yalo bathunywa ngake mkhana bakhongoslewe umnanzi kuthunywa ngake mkhokheli irrespective ukuthi mnale kangana yikuthunywa umfundisi umnanzi yimi ngithunywa bathunywa abafundisi uva ukuthi cause umfundisi thume mina ukuthi ngaba ngathi lapho ukuthi umthumile umfundisi andikude lokuphikisana na ukuthunywa umfundisi uthumele kuphela telele unathi umfundisi haleluya ha bokutana semba ngisevile mina nathi futhi uphinde umali ngokhe athi uphi udala
noma ngabe khona buya khona ujaye khona usana ngathi lutho yebo lebe kwani waboJohana naboSuzana bebabonga abantu bosumsinzisile na uyisela ngempilo yami ngemini la uyakhona la kumakhanda bebahamba naye Jesu ithi Bible noma saya la sayobethela khona kuthiwa bebasonzela ngambunga babagcina sebaselela amadoda phakathi bona baqhubeka bazobayongena usho la kutheba khona njalo usho lesibambalo Bible isitshela ukuthi bebala enyaweni takhe oMaria baqalanga ngoba senyaweni salekhayo kabolaza baqala sesibambalweni bakhala waze wafuna Jesu wafuna unyoko na umsewa umlathela kabana Jesu wena sifunza kulabafana usibamlandele eqaleni basithisa waze waba sefeni wakhe noma savuka noma iBhayibheli lithi nabafika ethuneni bakhanza lithi elisusiwe base bahlala la itelele bayibona ingilosi ikhethethiwa lelithi base bayithethe inkosi yethu babalekile bophinda babuyele bayodweba bafati bahleli ngasethuneni bathi ngabe ithethwe basitshele ithethwe bani inkosi yethu haleluya thethwe bani inkosi yethu amathatha Jesu khona uphila awungawo letibusiso letinkinga tingamthathi Jesu haleluya uthando lwakho yende uthanda ngalo mfati ayungamthathi Jesu engahambi inkosi yami nemthando inkosi yakho engahambi nemfati uyahamba Jesu hambe nemali uyahamba Jesu hambe nekukhuphela uyahamba Jesu hambe nekuthi umntwana wakho graduate emshadweni uyahamba Jesu amthathe ngemswane lebese ulumele umthungu noma sekunemthungu nje ibikhona lokhaya wethile sibinde njanazo umtulo onomtulo bhele mbili offensive spirit bangisitha Jesu bazalwa sithe ukukhuluma la singena emkhankazo ukuthi basi nabasindiswa labafati base bayamlandzela kuthiwa bonke kuthiwa basitha emademoni nathi hlobo lokutaba nasimlandzele kokukala funa sikhombe ukuthi wena nakusitha la nangabe kude lokubona ngoJesu ukuthi ukusithe khona usakasitha la enangabe wena ngabela uhamba uthi sometimes uthi ngicabanga ukuthi ungazi lokukhola kusebenza awusitakalanga ngikana mkabuthi uthi Nkosi awubenza umthize la awusitela abafana awusitakalanga njani awusitakalanga mabuza usumsola Jesu uthi Jesu usisekile lo ngaqhubeki ngawo uyathi ebazalwane akwendeki ningakhanuli Sunday hlala kancane ngikhanule Nkosi nami ngiyabona le energy enginayo ngiyamthanda nje not that I'm getting anything but I'm ministering to Jesus hallelujah ukhohle ngakho lokungale ngemuva uyathi kwenye game nato issue yakho emphanazi uthi usho nambe lo ngihambela komunye kuba ngiyile bahlala usinabona ini but ngilenze emthethweni leta ubhadaleka bathi yatsineka necessity ngifone kusebenza ngide kufuna ngibe nemoto lephilayo ukuze nangifike enzaweni ngiyoshumayela bathi siyaliva ngibani ngoba lokunye lokusilimadayo sihambe sathi sitawula nje mahonda feed ngoshuma uthi ufika nje lapha bathi lo utawushaya unike lo tashaya sokuthi uhambe uyothenga isigashi labafuna ubele isidimi impilo engakho umuntu uthethe Jesu lo Jesu uhamba nesidimi nalo Jesu lemkhubo lebenzi lebekayigcokile bekayinikwe boJohana manje umkakhuza kuthiwa it was very expensive wakuyofunza incwadi yebanga ukuthi afuyithole lenzaba yalenkubo lebenzi usibeyisho ukuthi it was very expensive yona leba labengingatho ngayo very expensive ikamile mfatini that they minister Jesus bamkhonda ngako konke nangetimali nangekudla nangetimpilo tabo ngoba Jesu bazalwane ufuna simkhonde ngako konke lesinako umnikelo lokubhesi because ukhona la kusithe khona ukusithe bele kufeni kwaphakathi
When I remember what the Lord has done, I'll never go back again. Ngithathe le ngoma leyo pastor. Ngivama ukuyishaya. Ngivama ukuyihlabela le. Ngihlabele ethandanayo. Babe microphone babeza mina. Sparks uyamathi zabaJesu yangayifuthi. But befike ngishaya. When I remember, oh, what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember, oh, what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember, oh, what the Lord has done, I will never go back You know, when you remember what the Lord has done, mama Lord, Nkosi ngakuphi? Ngakuphi? Ngikhumbula lo mfana lengasembala arms. Hayi babehlala ngothi angikhohlwa. Akuva ukuqhabula umukwa. Hey. Kanzi bengitsaka sinzizwe. Emva ebusuku wathi ayisemhlabeni uCharlie balo Charlie balakithi ukuvula ngephutsi okha yokutangibeka la ngemuva la abale ngoba ngezivithi bengingabi hayi ngoba ngezivithi babe ayibengoba bengisenhleke noma ngabe bathi wadla ngethuba nabo ngekulungela le bengibhala uyahamba mhlawumbe ngezivithi bengisenhleke abashali abashiya kwathi hayi bathi ngeukhande manini kanjani bathi bangifuna lapha emalambini abawujika ngathi lesikoba bathi bangifuna ngembokotho bangibona sengihlekelela phela lezazi bathi ngivile lo alilinye laba sengisebenza emagazini ubhoke naye kunokho abantu ngabodayimani asingenele nesikhini lesi kunalaba bafana abale basuka kudafu bathi sabuya sathaka nabo ulebele kahle feyile kahle lebuntu eCoca-Cola noma ke Sprite noma ke iFanta orange noma ke bodlela bese selibanje la ngemuva bese ngathi yamayatela lithi feyile kahle sayidayimani uthulithe uthenga ufata sibona ufaka 50,000 anokho abantu base uyibank wangifuna baze wangithola ngibela nje yokhuphuko lo mhlaba losonhlala sobhusi sengiyemsebenzini ngisinanginyuka nje babedla mina phakathi sepasel base kunoba lokufunayo lapha nangisidlayi phansi okuningi ubuthi la lapho ugqoke jacket times we times when they what's what I was ugqoka funa imali yami manje ungikhombe ngalento ivelile check akayingeni leyo mali masengoba ngayathi semuyile ekholweni lapho nathana bekangifuna bazalwane afuna ukuvima lokho bangifake ekumbini wangungisekela ngaso la ngendlela yakho sangena ekumbini when I remember what the Lord bonke lokho nakukuvula kunemba bazalwane kuningi lokunye ngamahlazo but when I remember wangifake ekumbini wangidlulisa emsebenzini ngabe asembuya ngabo 3 emsebenzini angadla mangale ngakhuluma ngoba bengabi imali ngoba nangabe saqala sakugibela emanga kuba kudla lapho le mali ngayiboleka kulami uhlomo amkhumbula
uyaseyibuke naye ngamgoqa uthe ubuya lo 15,000 wona abantu. So there was a lot of money there in 1994 2003 ngoba ngawo 2001 lapho nje osengishisa ikhotha lakhumbula nawe ngamgoqa mina babedla mina ngoba mgoqa naye phela umshumayela nje bengamgoqa babedla hallelujah but abona uNkulunkulu ukuthi angizange ngiva ngoba lehlavu vele bengiyoshayo ngalelo langa bayibona imali kuya ngamini boleke lo uboleke uPeter ubhadala iJohn uzompilo uJohn so that's why it's in the way I remember what the Lord has done. I'll never go back. I'll never go back, Pastor. Ngiboni enkulunkulu ngasenga siubone umhlaba ukuthi uyahlaba. Uthi utafuna kubuyela emhlabeni. La khona sifike khona la esizisweni. Yes. Kuthi le indzawo lesingaphumula kuyo ngaphandle kwanebaselwa. Maria wasabakathala Pastor lithi wambonga Jesu amkhiphe sevelo madimoni. Kusho ukuthi mabla madimoni alomaka. Waba nemfihlo ukuthi lamadimoni lawa nakungenteka ngingamkhonda iJesu ngakho konke lenginako ngiqale ngalempilo yami angwada kawuya ukuthi akawuya ngeke. That's why Jesus Christ sinemela nakathandazela umuntu noma khibe amadimoni bengathi hamba ungabisona noma athi uwaphinze wona funa uvelelo lokukhulu kunalokho. Jesu phela wathi uvele kuba nalokukhulu lokuvelako wasuka kuye. Ngicela kusenza mama mazalwane singasuki kuJesu ngoba funa ezwele ngomkhulu. Ngene kungabuyi imshana njengami. Mina ngabuya by God's grace. Awubuyi once wawe ekholweni. Niyakwazi ukubazalwane. Ngingifakazi ukuthi nawuyile ekholweni babe mabuza I don't wish ukuthi uwe. Awuvami ukubuya uyele unemali. Ngoba usuke sokuthi nambithini. Liyasho lelivi mayephela ukuthi laba ke bayinambisa le ndlela. Bese kwankulu usibaphethe bende njani bazalwane. Hallelujah. Bake bayinambisa watinambisa lethi unless watinambisa sestinambitsile thina bazalwane. Yabo sokukhulu kakhulu bazalwane ukuthi Satan nje nangathi ngamdlalisa ngoba ngibulala ungaphezulu 10 minutes.Ase yangothemba nasi khethe fast. Ngoba unawo lamandla okubulala. Nyalo ukuthi amahluphi ngawo uyabona ukuthi umntwana nami lo. Ayekho nakujoyisa umntwana nami nje. Nakumpaka nakuweni ngiyambhala nampaka hayi ngiyambhala. Wow. Uzuwele mine. Nangifuna ukujuke mama ngiwakhipha ala kuye isigubhu semthini. Emama lo athekela lo sigugu nasi. Hallelujah. Bebambita asigubhu mnema ekhameni. Khona ngisizula phetha ambuliso wasinziswa. Ngiyomlethe ndaba. Siswa kusebenzisa na bank. Phela ngoba ngishumayela into lekho. Mina bebangibita ngasigubhu. Ngemama khaya. Bebebethi inkinga ukuthi mama ngakhupha. Bengawaqabanga ngabe vele ngimthengisa. Manje bekungaba yinkinga namambusi ebusuku ukuthi angiphinze lapho nolomuntu. Nekuboshwa ngiboshwe kakhulu. Nabafuna nje ukuvalela, mina nje ngiboshwe kakhulu. Nabafuna ukuvalela babedla mini babhalisa statement baphoyisela uhambe uyobhala. Bese kuthi nje randomly after about 3 days bathi awuvele masikena vele he got the statement ngasabhalela ngabe awuphinze uspeed bafuna ukuthi kuwe le statement siyafanana naye nabe sinemani kakhulu lokho sengiyakuthibisa nje ngabe usaphila ngitsotsi uzayobhala statement akuvale nawuboshwa uwoshwa nganalo lokubhalile. That's why Apostle John uthi sikhuluma ngalesikwatiko uthi lo Jesu esikhuluma ngaye sahlala naye satha naye samphatha egameni lika Jesu. So befuna Jesu uthi nasesishile kuye siminister ngale mpilo yakhe sitomati kangcono. Usho njalo uApostle Paul nakathi nize imati yena usho ngoba kunele kwendekile impilo yakhe wayeka le mpilo yakhe yaba matsamtsamo. But lo msombe sikhathi uthi nize imati manje le mati ngathi le manje evuka kwakhe. Uthi nasafikile lapho sakusho nasayidwa lento uthi akusho sengubambile khona. But lo kwenta ngomthelulo unjani bazalwane? I want to be more and more like Jesus. Unasafikile lapho uthi hayi sine
nje abantwana kaNkulunkulu uthi siyabothonda okwemana uthi sithatha njengetifu teletinjani bazalwane uthi sithatha njengento enamsebenzi nasayibambele ndithi uthi sengabantu banjike thina sisale sibuyile uthi asafile uthi ngamanje umuntu sam 14 years ago angena kulesithathu izulu because he knows ukuthi lizulu yawuqoqodwa njenge Yes. Hallelujah. Abantu sezulwini kahle. Phela kimi namhlanje ngo. Isaqoqoda lesizulu. Hallelujah. Hallelujah. Uthi umuntu Paula, uthi lo muntu lemkhuluma ngaye ningathi gabathisa ngaye, babethisho yena. Some 14 years ago, uthi lo muntu lo bekakhuluma tilwimi tetingilozi. Uthi ingilozi yasathane usiyamhlaba ngenyeva. Uyabona bese uqale kuministara utathatha bakuhlabela lapho nje manje awukhali wabona abantu sangathi ufethu abantu abakela badoma uqhubeka sino basi babeke poster babone make nyawo babone make nyoni bamemeli yoshumayela ngalomasha kulevephelele bekunesoko sakhe lesitude lesingwathi in the Ticozo, they have been running for the past 2 months. You minister to Jesus. It didn't go to show. Jesus, Amanyamalali, Ahadis, Ufela. As I never found it, on the magic so we feel the car. How often Jesus will know first of all? What's it just my name that I feel about the water? Hallelujah. Jesus was saya umkhona ngenxa yedingo lesibonile satibona ingcono futhi timgcoka kunayo. Make Jesus to be the first one in your life. Asumenzi ngezinyawo zothandaza